Ljudi, dobrodošli u novi video, pitanje, odgovor s Arslanom. Pozdrav ljude. Ćao! To. Evo ovako, Stefan Tasevski pita kad ćeš ići u školu. Reci, kad ćeš ići u školu? Ne znaš još, koliko imaš godina onda? U koju ćeš se školu upisat? Fino sjeti. U McDonald's. Ha? McDonald's. McCow, ne znam šta je to, dobro, pitaju, znaš šta pita? Tako je što? Ha? Tako je škola. Tako je škola, dobro. Zove se ona tako. Aha, pa nisam ja znao, dobro je kad si ti pametniji od mene, znadeš. Evo, Crvena zvezda Mančić pita koliko imaš cura, koliko imaš cura? 2 cure. Koju više voliš, od tu prvu ili drugu? Ono što smo snimali na koljima, onu 2. One voliš što smo snimali sa njom. To, care. A kako se zove ona, znaš kako se zove ta tvoja cura? Ne znaš, majaš, ne moraš ni znati, bitno je da vi hodate, ali daj. Balkanski youtuberka pita, jesi li zamišljao da dođeš do 1.000.000 subova? Subscribera nisi. Znaš li ti koliko imaš sada subscribera? Koliko više? Imaš 70.000. Jebote! Pa da, još malo 100.000 paš dobiti ono što i ja imam, onaj što stoji na zidu, onaj silver play button ćeš dobiti. Šta je to? Pa to je nešto kad dođeš do 100.000 subscribera na YouTube-u. Pita Wolf Gamer, koja ti je omiljena hrana, šta najviše voliš jest? Masancu i sira. Masancu i sira? Ne, gori masenca. Evo, pita J. Emil, kako ti se zove mama? Kako se zove tvoja mama? Azra znači, dobro. Koju najviše voliš igračku? Pita Filip, Mr. Filip. Koju najviše voliš igračku? Puška znači. Eto ljudi, kupte mu pušku kad vidite Arslana, kupte mu pušku. On najviše voli pušku. Eto, on će tu uzeti sad pušku. Pa gdje su? Pa doće kad te vide ovako negdje u prodavnici, znaš. Evo ovako, Stefan Ž. Ivković pita, hoćeš li me pozdraviti u videu? Hoš ga pozdraviti u videu? Da. Pozdrav onda, reci pozdrav za Stefana Živkovića, reci. Pozdrav za tebe kao životi. Evo, pita B. Ibzor. Znaš ti B. Ibzora? Ibzor pita, znaš li reći skafiškafnjak? Skafiškafnjak. Eto, Haman si rekao. Pa pozdrav Ibzora. Ćao Ibzore. Moja Ibzor legenda. Evo, znaš šta pita Groza? Kaže, jel ti smeta što te Meca zove pa da sa njim snimaš? Ne. Ne smeta, vidiš. Čo će njemu smetati, on voli snimati, jel tako? On voli sa svojim dajdžom snimati video klipove, nemojte pričati budalevštine. Reci da će biti od tebe bijeni. Biće od tebe bijeni. Od tebe, ne od tebe, nego od tebe. Od mene. Tu, bravo, care, majstere, tako. Vidimo se u videom. Tu, bravo, mami. Namigli, stani.